Simunti ito mga tunon. Tenang mau. Ay, tulong na isa naman. Jangan lupa di-share.
Hah? Nangu malah mau si Marpau. Kalah pala kita. Pastilah na mulu adong niya ng buru. Malamon. Mulu adong ang buru lomba mirip tu Cek Marpau. Bagaimana juara sada Cek Marpau juara 2. Iya. Benar hebat juara 2. Ale memang 2 kami. Oh iya deh. Iya iya. Berarti tak terakhir. Bingung do juri di sini bisa juara 2. Satu.